Luka. Idemo odmah priprema, ljudi. Očene, molim dame. 7, 7, 7. Mladi muslimani, Amir, Edin, Rud, Bunjev i normalna naredna ekipa. Nakon toga Bistrov. Evo imamo i dječicu u vrtiću. Zdravo dječice, zdravo mostići, zdravo betone. Zdravo lačari! Daj nam malo tehnače, daj nam malo nekog žešćeg ritma. Već nismo spremni, će reći. Ajmo, priprema. Prvi uvijek skače na trbuh, ide na polako da te ne pače. Okreni se. Znači prvi skače na trbuh, ostala dvojica na zicegu. Na zicegu. Vuče čuču, da. Kako se lijepo vidite kad se držite za rukice, jao. Smoka. Vidi kako cure vrište na vas. Ajmo malo cure. Dečki, 3, 2, 1, ništica. Ovo je